KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Umshaken Sports and Cultural Club, Kaladapura Sunpost nem mentah. Ya ka opening ceremony ka balas dang hau benai rempang mentaus nem, lawan ban play daw MDC kanong po constituency uba balaji rani hak balas dang ya ka jingrakhi jubilee da ka penher ya ka lama jong ka club kum kadak ka jing play bat penlong ru da ka football tournament hak jingrakhi jubilee ka baro shisnem lenter ka Umshaken Sports and Cultural Club kala penlong shibun ki ja jingle kai ki ba kentup ya ka jingle kai football ka cricket ka jingle kop thai bhabreu ka raj mathan bat ka jingle kop shat Haka kan nyu tarik unok pra arajar arfuar ka jingrakhi jubilee ksiar kala poisha ka bakut no ka jongka. Ukong san hagani kasni uday uba Merrill Bonds EM MLA ka nongpo constituency. Hak jingi don lang uba Louis Star Lengdo nong yalam ka FKJGP Ribhoy, uba Bandari nong yalam ka Corp, uba Ajit Makri nong yalam ka HANM Ribhoy. Hagajing kop thai babriu la yora ya kekerdan second runner up dai samla Rikenjai Damlong nagashnong Umshaken ya ka first runner up la yo dai samla Bayai Apira Mangu nagashnong Maupru Mathan but ya ka Miss Mathan 2022 but beautiful smile la yo dai samla Rimapi Mangu nagashnong Umshaken Mathan Miss Beautiful Hair 2022 la yo dai samla Pensyongdor Radu nagashnong Umjari Mathan Miss Ramp Walk 2022 layo dari samla Ibatista Marsing nakshnong Maupru Mathan. Hakbaya day bat kajing kop shot layo ra ya kanam lado dari samla Satisfy Lempuj haga kerdan kebaar dari samla Bershiba Radu bat haga kerdan kebalai dari samla Bamayan Mangu. Hadian juga ni layo ya kajing pensngau ya kajing tem DJ balawan bantem dau DJ Galaxis. Shushu nalor jong kani ngasoban kentu yai ba sedang mat yai ba charter mo bat giwe kinong kit kam ba penne ki awareness program gi kwa pelaju penlong lagi por gi baladep ngasoban kentu kum gi khun samla ki bi la ga de ka sports club la ga de ka society la ga de ka sang samla kanu benta ko bagi gi don ki awareness program na ga benta kumno bangin ong say no to drugs tadi kabakongsan adu kata-kata begin kiar layum laywa na drugs begin kiar layum laywa na ki jingdi penbuat ki balai hukum ki khun samla khamtam ki jingmelin ki besniu ki beker saudong ha ka jing im gijuni na so ben kenturu ka we ni gimat ki bang jukran na kapor sa kapor awareness ha ka bede ba ka som khatna agar ta ga bompat dei por te wat yawan kurim rudukai long re kan sapoi ke por ya baro andre ke song kha khna kadi ke wei na ki benta ki bakumu nong nikmat ki shibun ki kimi khpa nge kendo ki sengkli ki jumki ki jao ki umat dam yam nang dagi khon ki jumki ki bala poi kha khna ka jingkit ke wakhya nang dagi kimi khpa kasyu play ke banwan indra ke ki jingwan longpriu ke jong frai no penim ji Jesus Christ indra ke Christmas Advan Christmas ka basuk ka bakmen ye pi ki nong chong chong ga bi chong ka chong Umshaken bat ka rain mathan ni bro koi jong ki tin thei khasi ka ba yang ro ro kom shibanta banda badri ba ya ka akor borom jong ki tin thei khasi kublai shibun ri kan jai dam blong
sedau pasangnya don kali bakal dia